Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublaya phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni ka meghalaya yogasan sport association ka bahab aka yogasana bharat bala jutem inswa ku ka national yogasana sport foundation bat bala ithuru da ka ministry of youth affairs and sport jo ka sarkar india kala pelong da ka state level yogasana championship ajar fly ka balai haka arkuna tre unailar ajar fly haka rempe ki pai ba penthor ba shillong Menteri ki kam sport uba Shakliar Wajri uba long ukong sana kani kasi ringkat ka jingdon lang director jaka sport ikong Isa Wanda lalu par Usri Bikash Goswami uba long national observe haka yogasana bharan sapungut kinong lekai haka East Kashmir district West Garhwal district but ka North Garhwal district laya shimenta haka ni kasi kinong job haka ni kasi kinyo banya shimenta haka national game ka banlong ha Guwahati ha ubanai nai wing ajar apply yaki khusnama ki certificate shaki nongjom na samlu ba umauto ubalong district sport officer chongka East Kashmir district ba Usri Bikash Goswami ubalong national observe na ka yogasana bharat hadian jongka jing sam khusnam la penbut daki cultural program bar ki artist performance na kinong ile akai